om presentation hai ka bun pya ko lai mo tu ni kai ka chimding mi topic cho foreign direct investment le vawlei covo kong se hai za pi thai chiao bangin FDI tia kan au mi foreign direct investment hi ram bakhat thanchonak cha be pi ngai mi kese sina le le ya kan zau than che chun ma vawlei covo kan tilai mo land rights vawlei jong hi minung pakhat cha mo si lo le ram pakhat cha thanchonak cha be pi tuk be mi thiam thiam se ma abe pi tuk ve mi pan hi he balance se promote kan to alonga sustainable development kan tilai to chan sao ke khawding mi development kha chok khawlai ti mi kha bunchim ka tim lai a topic angan ngai chan toi te chungi lung offending e bunchim jong cha har ngai na tin ka buni zom phat ko lai kan thai chiao bang in 2010 na Kawlram nangan ye apyang le bun tika Kawlram chawza jong ni tyu jim chang le tam tak a bun to ma chu tyu jim chang le tam pi to mi laga chon economic reform kan tilai cho sipoi lein reform tam pi jong bun to ma chu laga chon FDI promotion kan tilai to FDI alu khonak ding promote to ami number 1 achia tia kan ti chun apal halo Obama kan zau si chun president ting singra kai ka te masabi ka chimmi speech zanga khan FDI alu khonak dingin kani zom chilai FDI tampi rak lut lai rian tampi kan ngai chang lai ram thang chau chang lai tia chim metun Kawlram chunga kum sau pi kan ngai bal lo mi Myanmar sustainable development plan thong hi le redin chwa mi changa kin tampi ko kho se FDI adon kham khau tu ding mi law velte policy velte kan rem di lai kan thlan di lai tia atel metun NLD chan zonga se do su speech pek mi ramdang atlon mi tampi kan zau sia chun hu ok tampi hi a begin 2018 ni chin mi bia hoi na chun Kawlram tampi minau tampi kum som thung tang minau tampi kan ngai vawlei tampi jong kan ngai FDI tampi rak to kho si dia somnak speech pek mi jong kha mu kho si kan bun zau than se chon ral kap kut tang lewa khan chon 1988 in 2010 kumkul leng chunga kin ral kap kut tang ni FDI rak lut mi ke 16 billion rong ke se kumkul chungi project zali leng chungi 16 billion aluti mi ke cho ramdang train aya zong se FDI train aya zong han se atlo ngai mi ke se asina in 2010 to nai kan chimban to kham policy reform to atika FDI he tia promote bun to atika 2010 11 car makum khatte chung hana ke billion kul khelut chawza ni promote to le to lo chunga hat kin FDI alut chok mi ke a thangai 2010 a chon ma US ni sanction to mi man kha am chedri lo chomo sanction chetlan mana ma atlukin adang khau tang FDI alu tampau atun tunai kan chimbang khan tu tak mu jong torak tiban tukin minung how pau ni ro cheu mi se tu tak mu jong to khe tangka tam pi bun lut kan GDP jong khatam pi bun kai World Bank le IMF hoin hani chon kan GDP kai mi hoina kha Southeast Asia chon asang big lai si tia arak chimlen asina te GDP kai pau FDI alu tampau tangka alu tampau le lai mi si lo le Kawlram mi kan thang chau mo ti mi kha question hoi ma kha ma kan phit kho nak dinga chon zai ban tuk FDI da rak lu ti mi kha zau than a haw FDI ke FDI alu kho nak dingin reason tam pi ki ton bana bia market size kan ti mi bana bia market size song ke be pinga Obama China ki minung billion pakhat lengan tika foreign investor FDI tam pi alu ya ti chon atu bana bia Apple ni China company factory pakhat batwa sero achwa mi velte ka China zor khodi chal market size rong a khan mo chuban tuk rang zonga minung tampi ni ram kha an thim ton FDI to adingin Kawlram belti tu jo 50 to 60 million kan si market size angan mi akani telaw skill labor kan tikaw lai chu phimchiam nak ngai mi kuthiam ngai mi labor mi ram zonga FDI tampi luton an phimchiam nak mandu ronga mo mejon cheap labor kan dilai labor
lo a khatlom te long pek bu e FDI วัตัวขมีรองสงตั้มเปียลุดมินมันเป็น natural resources ตั้มตุกรองnatural resource ดูรองเอ FDI วัตัวมีสงมันอีมาพอลข้าบรรเจ้าดีเสียจนก็รามาตาจีบรรทุก FDI ดาร์ลูที่ขันจนตุนายอุทองทองแล้วบ่อยๆสงเนี่ยชิมเด่นจังเขาnatural resource ดูรองรักลุดมีขันตั้มบิ๊กก็รามาจนdata กันเจ้าเสียจน1988 in 2016การละก็เห็นก็รำชงเอ FDI รักลุดมีเวลที่ข้า oil and the gas sector ลงเตียนสิมา sector พอลจะมาบรรทุก sector FDI รักตัวคนนักดิ่งจนวันเลยข้าเฮร์จังมาสิที่ข้า FDI ข้าเฮที่จะโปรโมทกันตัวที่ข้าเล่เลยทัดเล่านักรักชอบพี่มิตรใจสิที่จนมา FDI อันรักตัวคนนักดิ่งวันเลยข้าเฮก็เปียเขาจังอีมาที่ขัน law เวลที่ policy เวลที่ข้าเช่นเขาจังอันมาจงเน้นชิม FDI don't come to the policy เวลที่ law เวลที่กันเช่นไล่อันที่นิ่งที่บรรทุกินตัวอาเช่นจัวมามีดังหูวันเลย problem เฮชิน state จ้าลงสิเราวินก็รำที่ลักจ้าอังงันไงมีเพียรนาคิสิ statistic เฮแบบปีไงโมกันซุ่มนักกันชิมโซสิเราวิน statistic เฮจะบรรทุกดาวที่มีค่าบุญเจ้ากันบุญเจ้าทันไลpresident ติงสิงทันเลียวเอ็นรักตัวมี commission ค่ะ farmland investigation commission ที่มีรักอุบลมา commission ให้น่าจะกุมลีช่วงอันช่วงขัน complain ท้องกุลแรงอันลุดเดกุมลีช่วงนี้ท้องกุลแรง complain อันลุดที่มีแค่วันตัวมันอัตตมโคนิงคิโมใจทุกเรียนเรื่องนั้นจวนมันมา complain เวลที่ขาดจะจกตีและลุงคลิงตีวันที่ชินดิ้งที่มีจะหาไงมีแค่เสียatu NLD bun nu balti tu hin chun ma commission khan chet tu national land use council an timi puwan cheu ni u sang mi council na jong an bun phoi than asina den NLD ku tanga complain alut mi kha data pakhat man huak loi ma tu khaju kam bun share khon halo ka chimding mi he a topic ngan ngai a chuk thau ka du pawa ka bun kal thama lai ifet lo na kum si chun Q&A tu a kani hal than tin ha lai em chun ma volei kong bun zau than si chun ta yin ta data he be pi tuk mi se tu nai u thong thong chim ban tu khan Kawlram me volei along ta yin ta data he 60% volei nak mun je se ma 60% chung lila mana chun 35 million e ka he minung zongan lo zai bentuk jakan man lai ti mi jong ke title pek ri lo mi volei nak ki se 75% lay along ri mi ri mi atang ri mi velte he tain ta data tutika tu na kan chimbang khan FDI rak lu pau volei en her pau si le tain ta data an rat deu kha hau tain ta data ti ka bun man ti ka khan chin state cha longa data lo ronga tain ta data ti ka bun man nak se chin state pakhat cha longa data kha kol har ngai te shima lo ka thai lo bia jong se khawe a thai tu bun se le makha Q&A zonga chin than ko sing ha volei jo tu nai chimban do khan peace process he kan bun zau than si zonga be pi ngai mi se kan tain ta khang sang pol jong ne abe pit ning khan thai ma churang chun NCA thut leu zonga article 30 zonga tel volei kong happy lai en i chai mai nak pikhia na ha ding se chon chawza jong se ra kap jong se tain ta lena kai pol jong se kani chai di how tia sign thut na kha sina tin kan thai cheu ban tu kin tain ta lena kai pol ne ma process chunga hin non ngai nak shim an ngai lo tim ka mu khot fa ma se ka zum nak chim so se lawin lo atharan to mi pol zak a mu kho se ti mi kha ka bun pe than lai national level la tu law le policy pol kan bun zau se chon len he apet lai mi law pol policy pol jo atam tu ko me atu chan toy te chunga di lak bun chim kha cho har ngai lai tlom pal ka bun highlight mi te lang kha kan bun chim lai number 5 ka chia mi kim hasabi ka haitan taw se number 5 ka chia swal number 1 ni chia ding senan kan thai cheu bang in 2008 constitution aya achim mi jo volei Kawlram chungi mi lei tang lei chung thi laki mi pi laki mi zai bantuk vel te ke chawza ni angai ni si ti atel tu kan nak volei jong ke lei jong ke kan mani ko pai ownership kan ngai kan ti ko nan chawza ni ating du khan chu ting kho khese ti ruang ti chu ata si ti constitution ai che ma khajo hai chia thadri atu farmland law boy jong ni tlong pal cha hai chim chang kawe farmland law chung jong kin volei dai kan ti ha
leya mi sai pio ding nak cha manakin chawza sinin permission hal hau e tu Kawlram light lang balti tu akin chun ma tuk ti tiang kin chun an strictly ralo asina te tu sagai magwe pago po la han chun an builen e sai pio i tu ding manakin chawza sinin certificate pa hal hau ze bentuk pio nan sai pio amaleti mi tiang kha permission pa hal hau e na te in ma farmland law man akhan chawza ni du sia khan chon a her ati sia khan chon company po pek kho si tia law idea jutika adu sia khan chon sai pio i cha chon permission hal hau tia ti e permission an rakhal ko zonga chawza ni pek du law chun pek lawin company po pek kho ding in law idea maka number 1 mo farmland law e number 2 chon foreign investment law on zau than sia khan chon section 94 RTL mi jo law phundang danga zai ban tukin RTL ko zonga foreign investment law i RTL ning ni hin nau song sina zai kan tinga power ngai peng lai ti RTL maka zai adek be pian suwa me solution law danga zai ban tukin RTL ko zonga foreign investment cha biakya na ka chang mi ne atai di lai ti nak khase ka itu nai kan chimban to kan foreign investment kan promote lai ti te kan land rights dong su se human rights dong su se azai rights dong su se makha chawza ni FDI nakin abepi lo ti apikya na ka tu si khan chun tai nak kha lo e number 3 na kan bun zau than si khan chun boy song ni tlom pal cho bun chim jang ka na ka bun chim chap than lai vegan fallow and virgin land deal te chkhat te na PowerPoint ka full ni to lo full bun to ta man do chamin la oh sorry na kan chim chot lo chu ta okay nga mo anga chang mo tin nga chang okay oh nga chang great number 3 na kan bun zau than sia khan chon tu lai kan chimban tu khan vegan nga chang boy zong ni tlom pa bun chim chang kha vegan ti mi cho how man umbal lo nak land mo fallow virgin land minung zong lo man mi zong se lo mi land kha chu chawza ni ting kho ti mi khan ma VFV law tia kan au mi a hin ITL ma chu chun tu ben a bia kan chim si chun light lang contraction kan zau si chun light lang a lo le hmunhma tam pi ngai mi kan asina tin light lang kan lo zong kan twa lo zong kan thlau lo asina tin angai tu chu kan ma kan si asina te in chawza ni ma ni pol kha la ka du sia khan chen ma number 3 VFV law manin minung zong nan la man zong nan mang lo tin la kho them ki se e light lang a ze chukin da ma law hi manin chawza ni ting lo ti mi kha data zong cho lo we light lang context ya khan chun mun chim ok zong cho lo asina tin Kawlram level national level in kan zau si chun state dang tam pia chun an buai ngai ma hege aya ti chun minungan lau pa chun alak thloma ti khase thu tu phin FDI alu kho nak ding atin thloma ti khase e tu kan theben tu kan light langa chun FDI atlom ngai ri kan ban chet nak mo kan ban that nak mo ti tu jo debatable khase ka fyang be lo ma VFV law chung zonga ATL mi chu zai de si investment law rule ATL mi chu zai de si ti chun atu light tain ta data pola investment alu ding sia chon thi khai ne na mu ding sia chun chawza pol kha ma tain ne pi ne chawza pol kha lekin ti lai tain pin ya me tia ATL asina te tu kan thaiban tu kin ka yin tin ha zonga se pa ko ma goi pol zonga se an boilen time ne pi ne soya kha central chawza ni time pin na ne rao no makhasi law RTL ko bu zong in achung lei number 1 2 3 tiang ke chu law shrim athat law mi zaikin dila athat law nak tam pium ama belte jo law athat nak te aum ko zong khan implementation na tha tin an tu law si khan chum poi na kharak chho pi thiam number 4 land acquisition and resettlement and rehabilitation law di nau song chuak mi si tu nai ti chuak mi si e ma chung zong chun RTL than le mi jo chawza ni a her ati sia chun ti public purpose cha mi bi that nak cha a her ati sia chun lei ating kho ti khan RTL hoi mi bi that nak cha a ti mi kha zaitin da dek be kam pian lai ti mi kha buai cheu mi chu se
bên à bia cháu ra nè bò lung quên ngay ở her mà khá amya pi tu cam chu trượt ya ba ta pian si khăn chun mà khá mà lo manin vale ting khâu hay e tu dai kan chim ban tu khan ma lo vial te hi zai ronga da ba man tu atha lo mi lo tam pi he zai ronga da cháu ra nè chua pi chua ma tia kan zau chia chun tu dai kan chim ban tu khan FDI arak lu e volai foreign investor pol volai pek a her achun du tok en volai lak kho i pek kho ding cha atwa tia le la tu pol mi chun mat chet kan cha e lo an to mi velte hi lak ok lo tia ka chim du nak sa lo emo sinati tu presentation ka to mi chu ma lo kan ngai mi chunga hin zai pot ki da problem a ti mi highlight ka to du ronga achat lo nak le problem a mi provision pol ka ka bun chai thlo ma nak se e tu tianga khan chu tu kan chimmi velte kha chu national level e ubri a cheu khat khasi adi lak ma na kan chai khori lo mo e lom palte ka bun highlight mi chong ka bun highlight mi long khasi e korama len ma ban tukin ubri pol ronga boy nak tam tu ko chwa tika activist zong ni se le ta ma pol zong ni se volei le ya mi song shong ne lu re tam pi zong ne ma hi an boy pi thoma asina tin zai da ane chsi ja kan zau sia chen national law long te khakan boi pi national land law long te khakan rem haw te kan au pi international law khakan zau ti lo the international law he zai ke situation vial te abi pi peng ti ka chim du nak to se lo asina tin ma volei happy tlai shim le FDI happy tlai shim chun nai ngan ta law international law nak i bi pi mi ke zai man lo e mo chu fen coding tlom pal shin pya ka bun itim la e ma international law tam pi lak zonga chon international investment law ti mi hi ababi khun kan ti lai chu ma volei kong happy line chen ma international law ti mi atlang pi bia chu Kawlram ne bilateral investment treaty ti mi pol athut mi bo kha international investment law ti kan out mi chu se atoi na kan BIT ti kan out e BIT ti mi atu lo sia Kawlram chawza ni BIT athut pi mi ram pakwan e atu he number 1 to 9 kinen zau kho lai e zai tikuma da an thuti zai tikuma da effective city mi khelang di number 1 to 5 velte ke atu ram ikhen na ka thani an rak thut mi velte se e number 6 to 9 ke Kawlram athen hu e an thut mi velte ke se e number 10 nak ke tu EU he ani chai thoma mi jong chu senatin Rohingya boy nak ronga thut lawin tu chompal an bun idin ki se ema BIT 2 mini hin zai tuking da volei konga aboi tar kho ti mi kha bun chim ka zom lai e bana bia tu an thut pi mi la ka ken abapi ngai mi ram cho number 2 China ki si tia kan ti chen apal nga law Kawlram chung FDI tam pi rak lut mi China lei rak lut mi ken se e ma achun ma BIT chung achun zai pol da RTL ton ti se chon ram chunga Kawlram chunga FDI arak tu ami naingan cha investor pol velte he ma asia chun ma bantukin Kawlram chawza ni ka koi mu pek lai ma bantuka sia chun ka koi mu pek lai ti mi ka koi nak velte apek mi velte khama kha BIT tia kan au mi tu se ema BIT and thu pa hen tu China le Kawlram BIT and thu sia kan chun China investor Kawlram erak mi velte khama BIT ning ka koi pe ke aka koi pek kho du tok en ma investor pol hin Kawlram chawza hi tia swe kho makasite ka khan ti nung ngai ti ka chindu nak bana bia tu China lai in minung company zali from hi Kawlram na se lo bana bia investor rak tu ma zali chunga company pakhat nikin lungtling lawin ya ma BIT na thu mi chung hin BIT na ka pek mi aka kwe pe me lu pyo thare hau ma pe bu tia Kawlram chawza he tia swe se lo ma tia swe te ka khan tia swe ti mi kan ni kan the mi tia swe tu ting song ma ting za khat tia swe so khasi ti lo million billion telin tia swe si te ka khan ma zali chungi minung pakhat te man ne Kawlram chawza khatia un tia swe se lo Kawlram chawza aboi tuk chang ha chamma har tuk chang ha ma kha ubama dang pakhat ku lak than si chu nit song dam kong ki kan bun zau si chun ma kha nit song jong chu China lai ra mi investment thiam se ma chu ma nit song investment kong a khan ma he
อากาคุยเป้แม่ก็รำเจ้าจ้านี่อากาคุยนักการแปลกหลายดงเตียงกันสักคนนักดิ่งเลยมากันโปรเจกต์ที่บุยนักตนเล่านักดิ่งนักอากาคุยนักการแปลกหลายมาอากาคุยนักการแปลกโคเราสิจนตั้งการนักการเลี้ยมไล่ที่คอนแทรคกันนี่ถูมีมาจู่ๆที่เด่นอันเชื่อซีเครตเด่นอันเชื่อแล้วมั่งมีสิสนาดินอันลีกมีอะไรมีจู่ใจดิสิดิฉันมาอาเตลมีจู่นักการกาคุยโคเราสิจนมิลเลียนเรทนักการเลี้ยมไล่ที่อาเตลอะตูกันไทยวันตุกินนิดส่งกองอินนิดส่งแฮปปี้ไลน์ใจกันติงฮะรำปุ่มพวบจงอันเสียสันดาเปียนักส่งตั้มปีกันไงกันเอาปีเลี้ยงอัดชัดเราหนักส่งกันไทย human rights จ้าจงอาทาเรา environmental จ้าจงอาทาเราจะกันไทยก็บูนาอินก็รำเจ้าจานี่ใช้งรักถุดจังแต่ก็ลุงคลิงเตอินเขามันนี่ force ชอบมีถุดตารมีสิละอามาลุงคลิงเตอถุดมี contract รองอาคารอะตู human rights อัพเขาเชื่อจงอาตั้งการชับออกไงเราคันจนกันอินข้าหาจังว่าบรรทุกขสิทธิ์คันสายกันถูมีเวลเตนี่คันอาคันไทยดีลอท่าเดียววิบุญตัวดูเขาจงอาChinese investor พอลจ้ารักชัดเราจนตัวอยาสวยโคเสเลเลยว่าบรรทุกขสิทธิ์คันตัวอยาสวยตีรองอาคัน Chinese ลองเสลาอินมาคันชุดมีเวลเต investor foreign investor เวลเตอันลุงกลินนักติงแล้วตัวอยาอาคันสวยเรานักติงอาคันก็รำเจ้าจานี่ national land law เวลเตค่ะ investor พอลจ้าชัดนักติงแล้วอันมาอากาคุยนักติงองค์สันลองเตสวยนักจุดสิเฟียงเขาเดี๋ยวอุ้งกับวุ้นชิมมาดึกเฟียงเนาะไทยเราเฟียงเขาโอเคBIT มาตัวไหนกันชิมBITที่มีข้าใจรวงอาดาที่นุนตุกที่เสียจนไว้คัดกันสายจังเสียขันจนเป็นอาเบียตัวChina ให้จง China นี่ก็เรามา investment รักตัวเด็กก็เห็นก็รำทั้งชาวเวสที่ทิ้งลงให้รักตัวเราที่เขาจะกันไทยเจ้าก็เลยมิดส่งจงเสียดังจงเสีย controversial project ตั้มตุกChina เลยอินมาตุสิติจน China investor พวกกันอินดูที่เรากันอินก้าคุยที่เรากันอินก้าคุยที่ไหนเราแต่ก็รำเนี่ยก็รำเจ้าจานี่มา BIT ถูกมีขับเช็ดดูมันเสร็จแล้วกุมกุลชงจ้าเอฟเฟกต์เขารีไลท์บนตุกขาเจียลลังมัง BIT อะมาค่ะ international law ยาอินขันอันเจียลดีมาค่ะอันเจียลดิ้งกับอันดราฟเรียกว่าอันเจียลดีเขารำเจ้าจ้าตรงนี้ใช้กับชุดลานาไทยดีมีเสมากับชุดซีจน foreign investor เวลที่เหก้าคุยแปลกหาวลังมังไล่ก็มีนุ่งไกมาก็รำชงมี citizen poll นัก in foreign investor poll ที่ก็คุยก็แปลกหาวเดียวที่มีไทยก็บูอินใช้กับชุดมีสิทธิ์ก็ขันจีนุ่งไงนี่คือสิอัชุดจังจงมาจนเกมเข้าเพียบพัวแค่เด็เชื่อชีนางมากุมกุลฟรองเตียงเอฟเฟกต์ลังมังติกขันใช้กันถูมีค่ะอะไรจีนุ่งถูกมีคือสิก็รักกับฉันเรางานถูมีสิเราตัวไหนก็ชิมบันตุกัน number 6 to 8 9ที่ตัวเจ้าใจเห็นดู democracyดูกันที่ก็หลายตัวassign ฉันมีคือสิEU ให้จงตัวอันชุดอันนี้ติดเล่นมีจุดจีนุ่งไงมีสิ EU จุดกันไทยบันตุกันรำซ้อมทุ่มแรงมีอาเดลมีunion สิติกะมั่งขัดจีนุ่งไงมีคือสิมาติกะมาบันตุกัน BIT ลองเตะเจ้าจานเนี่ยชุดติกะ BIT ตั้งอินforeign investor พอจะอากาศคุยงะจน land law พอ national level ดิ policy กันไงมีจงเสีย land law กันไงมีจงนี่เสียอากาศคุยแปลกติกะอากาศคุยปฏิอันหัวนี่จ้ะสินาดินเละเลยอะกันนี่ใจก็รำมี citizen poll แบบนี้จู่ national land ตั้งหลงอะอากาศคุยกันหัวเขามาติกากันหัวเขาเป็นตุกิน imbalance สิ balance เรารำมีอาศัยเรามีตัวนี้อากาศคุยปฏิญญาเรำมีอาศัยมีตัวนี้จนอากาศคุยประคัดหลงกันงาปีน่ะอากาศคุยอากันปีเขาตัวดิ่งมีโลมันค่ะมา foreign investor poll favor แปลกละมั่งที่มีกันหัวเขามาจุรวงจนตัวvawlei ของ happy time กันบุยเล่นที่มีค่ะเจ้าจานี่ vawlei อลากดูเสียขันจนโลตั้มตุกมันอินอลากโคเป็นอาบยาฟาร์มเล่นโลตั้งอินอลากโคเราสิจน VFV โลกันที่มีมันเรามีvacant โลตั้งอินอลากโคมาตุสีเราจงมาเจอตัว rehabilitate land acquisition number 4คิโม land acquisition resettlement and rehabilitation โลที่มีตั้งจงอิน land acquisition public purpose จะให้ที่จงนั่นหลักโคเทียมมาค่ะสิทธิ์คำบุยนักลงเตะฟอนจงมาจู่เฮชินเช็ดเราหม้อที่กันบนฮัลทานเสียกันเราจุดเสียเรา
legal lane kan zau si chum pheshin chet tom pal atu kavun highlight mi ya mi chu si ma pol long he pheshin chet chu si tinak chu se hello tom pal kavun highlight so bia ke sila ye number 1 a zaida pheshin zaitin da pheshin kholai ti si chu atu athut cha mi velte bit pol kha pakwa kan pia mi pol kha negotiate atu athan hau ma negotiate atu athan hau ti mi zaitin da si ti se chun bana bia ma bit atlang pi bia in ma athut mi pol chung atel mi cho foreign investor pol ni invest arak to mi un property kan ti lai cho pain sang hu ri o asoya ne zai kan ting ha nin na ang to lok de solution yo je pe ya me ti ban tu atel ma kha yo je pe ya me ti ka bana bia ra kap chan lewi an rak ting mi bolai chunga khan foreign investor pol ni factory bun tu ana selo ma kha tu NLD chawza arak kai nu a hin ma volei kha mataya teng pai thare ha molo jan pe ya me bun ti selo foreign investor ni khan ti ya soi hoi lai Kawlram chawza kha zai ruanga da sign na thuti kan ka koi lai na ti kau tung ni zai ruanga da na ka koi lau tia sign aba ti ya soi hoi lai Kawlram mi ni chawza kha tu ti ya soi lau cho tu tiang han chun kan mani tain ta ria ke citizen ne ya so ya te ya ma so eu pa ta me investor pol tu ni chun million tel billion tel te ya so kho ding si ti khan chawza le ni chun hauda be pi da wa chia nga tangka pek angam lo khan chun foreign investor pol ka favor pek ma ti kha si ti khan ma ben tu favor pek coding mi provision vel de kharem than how di ti mi khase ema bal te rem than ding chun tu nai kan chimban tu khan tu ben abya Kawlram ni China kha bit kan thu chang mi khan rem than la kan ni sui noi than lai bun te sala China ne du nai sai le lo yeti chun FDI her tuk mi ram kan si ti ka bargaining power kan ne lo kan ti ko lai zo asina te in atu chawza thar na bun ka ye China pol jong se parliament na seat tam deu na kan bun ngai kho peace process na jong se power na tam deu kan ngai kho se khan chun ma balance dan khazai da ba pi deu ti mi kha power ngai tu ne som che che cha lo ya re bo ka ma kha number 1 hai sim ha in number 2 athar atu EU hezong tu na kan chimman khan number 10 EU hezong atu ani chai len leo ni ma kha Rohingya boy na rong ani di so ke si an tan than ko lai tom pa la chen ma kha BIT sign thang lo zong ne atu EU lai pol ne investment and rakto athem thiam ma chatika chon ma ban tu BIT sign lang mang nge foreign investor pol aka koi pek nak ting upari thar to alang mang kha how mo ti mi jong kha question thok ding si e chawza ma ban tu time ta pol cha zai kan ting ha du sak na ka ngai mi minung tam deu kan ngai kho paw khan chun ma ban tu upari thar an to ding mi jong kha ta lo ya re bo number phumnak ka mam tuk te yan suitik zama khan abena bia foreign investor ni Kawlram chawza kha te ya sui man se lo Kawlram chawza ni atu ka tu mi chu human rights promote ka tu du ronga pai nan ma factory chu ka ting mi se kau chu ti ban tuk na in chim pho e ka koi nak bal ti tu chu bana bia tu na ka chim man tu khan cho ra kap chan lewi an ting ni bolai chunga khan investor ni factory ro to se lo atu NLD chawza tanga chon ma factory ma bolai anei tu ni khan chawza sina ka bolai hi matia teng pai thara chete pe jam jam be ba tia ba hal lang mang se lo NLD chawza ni pe than se ma chon investor ni tia aswing ha sina tin tia swei tik zonga khan Kawlram chawza ni chim kho we mi cho ma bolai hi matia teng pai thara chete pe jam lo matia teng pai thara ni po ma sau thare factory riu chun ro ka kwe lu ma ya hu tia human rights issue manin aka kwe kho ve them them mat tu jo ama balte ma ban tu aka kwe pe photo solution Kawlram chawza ni human rights ale sa tak tak ti mi kha judge pol ne zum longa kan ong khoding ki se du tik ma ban tu te ya swei tik longa human rights cha kan tu mi si tia aw te ya swei lo tik viala te human rights le land rights zong te man ke usa pek thai tung lo khan chun judge zong ne khan zum thai lai lo moi ma rong chun human rights song khachau za ne li sa hau azut hau in number pali na ka chun atu chianga hen atu constitution tang zonga hen ma treaty kan timi tu nai mo international law pol sign thut tika hen central chawza long atel lai tia atel kai ne phi ne chawza pol ani tel velai timi baklo
ma tu city ka chon tu nai kan chimmang tain ta data po la hin 75% land kan ngai kau bu in abe pi deu mi minung kan sikau nan stakeholder abe pi deu mi kan sikau bu in ma treaty por sign thut ka hin kan ma voice atel khobal lo ma tu constitution kan then lo nga anga ding mi se sila la constitution kan bathen lo mana tu leo mi peace process aya in treaty athar kan signing sia chon I affect vial te he tain ta data ar funding mi si ro nga I affect I ing tu ding pol ni hin decision making power process a kan itel how kan onan ngai bi how ti mi ka chim kha how e ma zong he method khat to se e number 5 na ga tu boy boy zong ni chim le ni customary land rights ti punin ani ni chun chim e atu national land law policy ya chun customary land rights zong he kan pom piak lai ti article sinatin policy le law a khalo mi khatlom pa ka bun highlight lai boy chim mi ka policy tam pi bun chim sinatin legal perspective in kan zau se chun policy to policy long ki se policy ti mi jo yo bata pian ya me solution chauza ni ma ban tu ki kan tu adu mi se ma ban tu process in kal kan du ti adu sakna akhurwa ning chim so mi ki se asinati ma akhurwa so mi kha tage account he phobo solution law ne ma yare ima khasite kan customary land pol jong kha atimat kan im piak lai dia policy a outline ko nan aw nak jong tu sao mai chang national land use policy kan ngi nak sao mai chang natin tu tiang law chok ri lo e law chok tak tika ta policy Til ti lại mà rọc nó khi mà cái line xe ô thấy không thì lâu Til ti line srua Til ti line si wen le til ti line sẽ chân mini bắt đầu văn học lại line avan roa khăn chân avan lu lâu khăn chân để cái lại bị hay nặng quá khá không phải cái là mô mini bắt đầu văn học tan hasi lo ý mà chung avan lu lâu khăn chân bị hay nặng lại cái văn cái tiền lại chi cái văn học để lại mô line clarwa e Okay, minit bakal hokan hak lai aban lula watson zekin tela question kan tok sunar kan chundes kan te so conclusion leka kan top ya patolote okay adong nak big to see okay kawun share than lai mo dong nak big to chu zai chen tiang ka chim da ka fyang ti lawe number 5 nak kha e customary land pol atim hat piu kho nak ding chu tu national land law arak chhuati ka ta zai tukin da to anga ti mi ka question number 5 policy upade ni available chun jai man available te mi kha them the policy kha han alo number 5 nak kha kawun chim than lai mo e boy chim land mi jong kha national land use policy chaw le kan ngai nak jong sao ngai chang sinatin ma policy kha account the phobo national land law atu athar an chai mai len leo mi develop an to len mi ata atel lai mo ti mi question ngan ngai mi se e based on zai kan ting ha discussion kan ngai cha mi le activist pol ni am boy pi cho ma len leo mi le atu complaint kan ngai mi pol le FDI policy pol wel te kan bun zau si khan chon customary land right implementation je tiang nan to ti mi chukan thai lawi e chichini chimbang in water resources chukam ma lai tanga resource angan bikan nei mi pakhala te le tin kam ni he conservation a her ngai ma chun zau khen long her ngai ma chu pina ara lai mi a water scarcity hi tampi kan tong te khauti in prediction an to mi long wrong chu climate change te ya due to bawa climate change wrong le ya tu tu pyang le mu rong le be rong a hin atam pi water scarcity kan tong te khauti in se mi water conservation aji chi chan mi pakhada
lai tlang ai tel ve ti hin prediction an ton mi se thom palte ma investment kong he pe tang ti case pakhat te chim ka vandu ve lai tlang investment angan big mi umi tu Kawlram project ki se ro da tik ati ma Kawlram project ki government to government agreement to tell te ni achimbang in India chawza le Kawlram chawza kan laki agreement in project kan thok mi se million azain amhan mi se lai tlang yangan big mi project lo se ti for investment a kamu mi se atu ka EIA kong nam van chimi machu zero nga ta kaval 2019 akan 2018 we akan December tha akan environmental conservation department kan UNDP he Kawlram EIA report pol ka review kam vatwa chun consultant an kan thang ne review kam vatwa e ma ka chun atu Kawlram EIA report pol ki tam piki umi review an to kholo review an to kholo e acho pol ka chu tikin bypass kin an to chun azi chi de lon timi ka chu tikin den ha approve ka tikin an to den ha environmental the impact assessment committee an umi ma committee approve ka tikin an to tar ha machu laga ma Jakhang sorry Kawlram project EIA ki achawda sin ka hal tha jang phana ten da jing ting ha ka so we lai so ka du report je da lo ti hin ka nai an ka pe du lo ni thum hu lo nga nyu je hu pa ka ha ku dan ka le nyu je hu pa ni ra pe ko wa ti nai ma khan an ka pe ki ma ka I ka hu mi jo pakhat environmental the environmental negative impact low ati machu social impact low tin atia ma report ka zomi machu pina public ni patak ten support and pek mi city tiang the consultation process to pon to a result pon chimi ma pol kha mi pi ni an thok khai ni tham pek mi te pol kha tikhanatia a consultation ni khoi ka an to atmi kam be tika an to ka na te in light lang ta taka the ke khote pol sina bakal in consultation doctor lo ma pol ka chimdu na chu atu thong ne ban chim ban to khan kan upade pol kha a ko zonga khan implementation ka tha der to pre light lang investment do nothing cha implementation tha der to tri ta thong achim ban to kan the right time asilo tin ke long khum be lo se but upade pol I implementation at their took long slow in atu lo se kan nei mi upade pol I protection lo kan mami pi cha thi China data pol cha protection ti aka ko yakam pek mi atom to kri mu cha chun investment le hi cho tu chu atun to kri ro tin kan hu be ma chu tlom ba te chim ma ko he ne chimbang ante ma sa dong kan chimban to kin light lang a customary pubwa pa me ti mi hi customary upade hi tu khoi ka zon teacher chu ke mi chu ka thaila upade ki customary len lo le hi te na ten atum masa ka chimban to kan policy longa land national land use policy a customary right customary land tenure system te pol kha recognize kan to lai ti mi kha until te chimbang kan na ten upade te taka atu kan ngai mi upade te taka khaban tu kha upade kam le la di hawi kamu bi bel te achun lo abikin vegan to VFV lo kan ti mi melo mela me yan upade ha hin chun longa bak lo ma chun atu I abyapi apoi ngai mi to chu tel te chimang investment atampi avan lu tika vawlei hi commoditize kan to thoma atu hakha I great ni research an to mia myopia he ai nei de na khwa po wa chun land hi privatize an to ngoti atu case study an lak mi chung ta ban tuk mo ma chun here lon ta ban tuk mo khaban to an zau tika pupwa pai me ti mi na khan privatize minum khat choni vawlei vel te kha register an to atu pongsan set khom ti mi pongsan set khom I lem
inkin which is done to am mal privatize private jail they can len kha na beti mi hi a big inkan zotika khupi hai nei deu na ti aban community hai nei deu na a hin mi hi atam khun na ten atu aban he ai tha deu na kan ti zonga accessible asimi transportation anga na popo tam deu hin lai tlang he kan zotika hi privatize and dak to thoma privatization ar thon thoma mi kam phanchem mi ke ma pum pang ka phanchem mi jo ramdang lei in lai tang aleng lei in arak lut mi investment pol ni leng grab an to thana hin kam ma lai tang I tangka nei pol la thil thei dio mi pol hin len vial te grab an to te comment jesun phailia valley chu jing te ha amasa kan chimban to economic capital angan dik mi ase len hi maka lena investment hi tam pian dak to te lai ha kha pong kam thong cha tam mai kol ni an kan chok rong salo kam malai mi ru sim ni tang kang epol ni tang kam han ni de privatization to mi tam pi macha chum privatization hi lo se ti nung macha cha tu akan thon ter khoding mi chu pupa ram te mi na ken khwa ram de ye yo me hi de me pai pol hi mirang ni ram ri an kan rim piak ja golden take koma kan thei Okay. chang adam pol ta tôi đều mình việc nó cho mình lại mirang ni ram ri akan rim piak chia mi pol hi kan thon ter kho a cha thangai ha na ten zeti ni lan in da zeti channel in da kan thon ter la ti mi zong cho jel te ni atam de ban chim se lo ma ka legal le ha bi lai mi se kalong tha te chun ve chu ka fiang lo na ten environmental protection law plus te EIA to environmental impact assessment hi jo environmental protection law hi jo ma investment policy zong zai investment long se te environmental policy na chala ti ke jo ma chun EIA environmental impact assessment hi jo mandatory zai project angan mi se fa mi se EIA hi chu na to lai ti ke si EIA to la na kan environmental examination te se impact ma pol ka chu na to ra shim la ti ke si khoi ka zai project po te ma ka chu mandatory se project nan mi investment nan mi po a khan chun ma ka si ma chu na chim du mi sro da ka thai long zai tin da I ping ham le okay si chun kan chan tai pa chang e ba hal na ka be pol chu ka van tok ter lai e o si ka te aleng le ba hal na pa khat te bo boy sina bien hal mi velo on velo chan ban ko mi mi chu zai si ti chu atu khan te ha kha a chawza ni water resource avan chim mi chunga khan ha kha chun a chawza zeng de la mi pi si se chawza ni se balai tanga khan thu pi khan cho pi ka khan de la ti khama ti khan zeng da tu ti kham han chang tu khan thok ba chang ha kha university song khan balai tang e zeng da water resource kan lai chu te ma kha tu khan la chang rong cho ti mit ni ti akan zo ti lo ti ka balai tang kha chuas ti ka ma I balai tang ki ti chu mi kha kam ma I zeng de lai ma I impact zai da ha mo so kho chun impact zai da to ha environmental perspective zai da impact kho so kho zai da adang I tlang chung mi zoram hit ban tu pol ta ban tu pol an tu ma ti mi kha ma kha behal na khu mi ma boy ni khan boy khan ban hal mi si adang la sia thong la ve lo zong ni tia te zong ni nan thei mi chu adang zong ni ve lo chun li kha bang bom te lo ma kha dok nak behal nak si se ka thei tok valley tang ti kam han rong impact mo te mi tu chu adang le ya negative impact city te mi chu ka ve lo na ten groundwater depletion te mi chu kho valley tang ti groundwater ti ji khan chau da te ma pol chu kho e ma khan chau a chun le da si kho te mi chun apong ka mi thingkum le be pol le vil te ka te water source an nga lo khan chu ka chu impact se kho na ten
chút tất tại in về major impact cho negative impact lại thì cho cái mà cái real mi ati lo se study to how mà cái geologist pol ni tam đó này phiang din se dây man phiang tên cái chim khẩu lo na tên groundwater depletion thì mi chung arong cho ma ban tuk tiết na cho dây pol da ada thì chung investment ting semhu zung to pol naka groundwater phumnak he pe tlai in tiết na an ton mi arong cho semhu zung pol ni kan ti khatam to an laki ampong kang i khwa ta ban tok ti family pol nan man mi ti de pol apit ti khan chau da lo machu pakhat India up case pakhat mi chu Coca-Cola tetana se Coca-Cola ni groundwater kha tam tok extract atwa cha pong kama sabyu yi to mi le machun family pol ti community pol kha water resource assess kan na ti loi sandam pe về tiếng Coca-Cola company tiếng close down to tiếng chinin pan mi chung chắc cái tema cái khăn tem tiếng thì khá hal cái du mi kem chu mi khun tu se lo 1953 in land nationalization that means law ma si act ma si ma kha like susu mak ni atial mi 2016 atial mi akhan chun ve like langa mak achung win lauti machun 2019 ni achok thar mi meeting upade hi ta maka ma I upade kha asan thumi ma si asan thumi si lo chun susu mak achimning research atial ni nga chun meeting upade ma 1955 upade kha like langa chun achung win ha lauti maka tial te khatom bade halta ka bandu than ma cho ma ning te si chun atu pubwa pai me cho zaiti khom sia lai tlanga anung ding si ti tin karot ke ma anung ria chun te meeting upade kha lai tlanga lai to anga lo chun tampi chu ka nei lo na te adong na conclusion a chun te sia her ngai mi cho lai tlanga pongkam le zo khen nak le hin lom pal te chim ka du mi lai tanga pong kam zo khen nak le hin tu hi chau za le ren ton nan se mi pi le zong te kan tha der ngai ma chu la ka chun atu ama sai ka chimmi kan ram hi lai tlang hi indu bama biodiversity hotspot te mi chunga mi se na te biodiversity wildlife le atu bantuk saram po an tam ngai na hun tin an dak ti mi se na te atu lai tanga zeida te mi ki kan thai te lo cha tlaw mi zong threatened species te le endangered species tam pin kipol ki achawda ni mapping atha de rakan to pe khona so tha achawda ni atwa lo hana te ke pinya sin pol ti na ngi tama polong se environmental legislation hu polong ne batak teng ki mapping rakan to pe khona so tha zeipol da endangered species se zeipol da threatened species se machu atwa tu diga IUCN ki Kawlram he achawda he MOU sign to I ni pi do long azun nei khapo long kha lai thang chaw za long ne so min to kho mi si mu chu pakhat te sia hanga mi cha ya khain sorry pelewa le ite atu ya AA po basin to na ke lai thang cha ke the evergreen forest na tam bi si mi ki sia hanga mi cho atu kanau pa ne AA ko tom pa te na ban chim hau pelewa ko na ban chim hau kakazon te ke siang lo ngai se ki ze tin da til kan to te lai kakai biodiversity le wildlife ko ki makai mi po tu ji khan yu ma I tong dang I ti achak le ti lai tlang por ki putak te biodiversity hotspot ko kala se be ki le tin conservation effort kan to la ti mi research on tapi to angai how machun environment le se land le se adang le dong se research tampi kan how ti mi chim ka du kan ni lom tu za ne containerist pathum ne abatak pen toi fiang te na kan chim khoe tha ngai ma cha knowledge kan tak se ministry ne mi chunga ka national resource sharing gi cha kan ne tu lo se thong thong ne kam haya kan achime
lấy tông chuộc cái cho kêu mai hay thế về tụi cái cho call cho mà liu se asin na tiền khan chuộc ta tăng khan dây cần tăng ha châu gia dòng này khan exploratory lo mi sa tam tium la mà đi chun company lấy dòng này ra để tu anh tu call na te khan trong miu trong tụi lo mà dây phun có dòng thêm không mi se cái mà về vawlei tang trucks thang lo ke chin stay ha pe tlain khen vawlei chung ye mi ta chun naga vawlei la forest kong ke tom pal he ta he du ngai ye badi chun je kan tanga pakhat number 1 kan her mi cha water resource ke ti uslo vawlei chung mana he di thiang amhang lo mi 22.2 billion lang hen sit mi UN zong ni khen abela matia kha kan ma kan ni ke chin stay for bin khen di thiang amhang kho mi more source of water they pol ke percentage is som Sri Lanka sanate kan kha tin ke source ngan bi lak in ta chuna ka hydropower tan ha mo dam ngan bi tan ha mo tu tikir batu tan ha khen project to khonak ding mo kitan ha ke kan help ve lo mo to mi ke kun ro ta du we nai te ni kum chin state investment first investment ve an to ne pi ron to wa khan patak te kan chin state jo za ni khan te mi cho to hotel le tourism cha hin investment cha project an bi pa cha badi chun electric power wala hydro power ti tu cha hin investment he kula period acha ma pole a source cha water la swal la skill labor unskill labor te kan chin state pi cho investment blue set te kan Rosalin cha se e tu ni tianga hin chun ei teri ko solo ma ta kan kan mi se process kha e ma di chun he investment kong kan chim tiga khan zai kan tang ha asyo ngai bi pakha cha investment kan unuzong ne kan presentation to apya sang FDI investment an outpower hin number 1 cha land acquisition he cha umlok thalo we meeting ya ting hi cha umlok tha baklo matia khan makai technical be cha atam bak ya shok bak nai te athara chok thani bakha cha territorial boundary law to mi khase mo territorial boundary law se chu zai da si than hoi tia chun pi ne pakhat la pakhat ram kam boi tika hak tlak ning badi chun pi ne pakhat chungya ummi miu ne se miu ne chungya ummi jijwa pol se pa khene na wuchima kan mention pa rote Israel Palestine kun sa ram ichu tan ha chana kan akhibu tuka khan vawlei kha arak boi ngai hoye nai te ma territorial boundary land boundary law kha nai te khan ya than mi se ema tan ha ni khan ta zaitin da he mai leya investment pe tla in se natural resource wal nak cha se me he zaitin da kan chop pi kholai ta mi ma de chun he zaitin tala atu we kan ba che source song he zo uslo kan ni cho direct fund he dolo se kan ngai baklo anti chima chun mo ken ba karwa na ke mati adi ka fund arami adi la ke general grant transfer to se ma ngen arami direct long te se ma income he pine ne kan ngai bak rilo pine ne kan ngai bi cha bi khun la ve khun tuk tak lok se ma tiga kan khat le zo wa chum ke ve ngai lo ma ka te e ma te kan ma chung jong khen vawlei ti kan ngai thing ram na kan ngai forest product kan ngai tha ten forest resource dia chun atuya amin thang bik mi cha tol re ba la song ta mo kitana ke take angan pi khen bun to khau slo bin dat le kan chowa u se chau thwa tan ha cha se jung kha an tu ana te khan zaitluk kan dam kha chau sa ne akal pi kho ning se mani khan tampi rian tan ha akot kar khomo tan ha ke zo hawe rian zong kan her investment tampi thon na kan her chutiga khan ma kanda chewen khan namhu ning kha thompal te adong na le zonga rakan chim tha khola te kha won in hal tang ha du ma za cha sari solo chan ngai ya chen ku jong kan thia than te la kalom campaign as leng kan ka koi betai comment 11 chim ban chap ding du min mo
so ba top lai mo sikon FDI ที่มีกองค่ะที่ชิมมีละค่ะตูชิมบางคัน hospital เฮซองไปไลน์เสตีเต็นหาจงมันเสFDI กันเฮร์ไงเรียนตั้มปีจงรักชอบปีคงหาเตมันไงมีเส FDI รักลูกกันดูเราอัฐาเราที่ชิมดูบียค่ะเสลาเวนbalance เฮร์ที่มีค่ะตูบันอาบียตู hospital กองจงอาเสFDI รักลุดงาอันเรียนตั้มปีชัวโคปีไง hospital จงกันไงเข้าไงกันตูเด็ดเดียวงาอันสินาตีนมา hospital อันสักโคนักดิ่งคันมาvawlei ข้าเฮร์จังมา vawlei ข้าอังไงตูจงกันรักเขาเงินมาข้าเจ้าจานี่ตูกันชิมบังคันอันยาที่ตูก้าวโจทย์ที่มีtopic มันิน land acquisition law มันินอลาโคasin natin ma lo chunga atel mi compensation na pek lai ti mi kha omte asin natin compensation pek ti mi zonga khana hoi mi chu ma problem ma lo chung zonga problem hoi mi chu chawza lai ni atap mat lai zai za ta kam pek lai market rate tia atiale ma pol chung kan tap mat lai kam pek lai ti mi kha om asin natin a process kha zai tin da kan to lai an lung clean lawa ta hausina da review an to atar kho lai ti mi kha om lo chawza ni kia bekia nakatua lungklin zonga lungklin lau zonga bekia nakatua mika an pom hau ti ban tukha sitang betak te rule of law ti mi kan man tak sia chon chawza ni bekia nakatua zonga an lungklin lau matia bu tia an ruwa si kan chon judiciary leya tia si nyong leya kalpi kho ding khase kalpi kho lau ronga kha tu kan chim mi chu balance ti mi kha rian zong kan du tu tek zong kan du FDI zong kan du ase kauna in arak lu ti ka khan tia si thong san rule of law te in to aw kasi ma a her ti mi chu kan pom kauna ti in atu kan ngai mi national law pol le international law ya in khawi law ma ronga chun balance kho nak ding kan law pol kan rem how ti mi ka tom pa hun chap du tôi phiang nghe chim cho har ngai phiang hamodik to pa chu bin chim ka chim lai jun halmi chunga khan atu FDI kong happy line upare law in ta pheshin chet akha upare lenga ta adang pheshin nai ni la si da na ti mi akhan te tu tlom pa ka chim mi atan atel pa ro ka ti peace process ki upare thang upare process thang cho ba se lawi te asina din constitution amendment to akhonak ding manakin peace process ke kan ngai chun chance ngan big ke se tlang chong mi cha chun peace process ko nga asham thokte na dong tiang the wi pa wi ne ti mi chu khase lo nain kan study alengi kan study le kan bunzul to akhin chun ma tu chim mi ka natural resources ti mi long ten kan kalpi ro ka ti land ti mi jong kha boy chimmi lak zonga land resources ti mi ki natural resource asiveti mi ki kam pom thang ro law kati mo kan zau thiam tuk ro law kati land ti mi le natural resources ki adang dang pung san king kan chiaton natural resources ti sitin lungman khung la zai long ki natural resources te pun king kan ko ta khan land tu khajo tikin national land use policy long kan ri pang ro kati makasita ka upare like to kan chimba tang kawe patient chat ummi da upare law zonga tu kan chimmi ka investment pakhat khat rak lu ding sia chon EIA zong to how ti mi ka upare zonga an tua law ti ka khan makhami pi lai ni sanda pya zong in se normak zong in se chawza kha nor kho se ama balti ma bantu kan nor kho nak ding chun media atu media poll na tampinan ka ronga media poll ni zai bantu project da rak lu atim EIA to mo SIA to mo ti mi pol kha highlight pyak lang mang mi pi thai ding in thong khat lang mang kha kan to kho mi la nan to kho mi sro ka te tôi đầu tiên vun chim ka zo ve lai mo FDI lu he kan ni ready ri lau ti chung kan chim lang mang na tin pakhat zau than her mi jo 2010 no reform measure lak mi velte laka FDI promotion ka kan chimbang priority and chia lang mang ima hi kan ma ko ramlong silawin chaw liao mi developing countries pol tampi ni an man lang mang mi model ki kan zu ve ki se kaw kan reform measure kan to atik zonga open market system ti mi ki kan ni lak open market system to kan thai cheu bangin capitalism he anai mi si tika FDI to kan du law zonga rampi pakhat ni policy bantuki azul len mi si tika arat thlo ma ding khisi
อาชาเราที่กันเทยงอาชาที่กันเทยงกันปมปมเราอารักหลุดเข้ามาดิ่งมีสีติกากันคำโคเราอารักหลุดมีจ้กันคำโคทุ่งเราเสียจนใจจินดาก้าวทรงนี้เนี่ยก้าวไปในเมื่อที่มีคันกันชิมอุปเดปกันชิมมีคันตัว constitution ทรงเขียนเขาsign treaty ทาร์กันทูติกทรงcentral เจ้าจะลองนี่เซลวินeffect อะไรดิ่งมีใจอินตา data อิมินุงปอลทรงนี้decision making process อันนี้เตลเวหาวมาขับตัวคนนักดิ่งขันจนใจบรรทุกเจ้าจะด่ากันชิมที่มีข้าไปปีไงเดเจ้าจะที่ติกา central level เจ้าจะจงสิเขา state level เจ้าจะจงสิเขา constitution เอีย in power ตั้มปีอันวังไงเรามันที่ใจกันที่ฮะ state เจ้าจะนี่ตั้มปีตัวคนนักไงติกาขันตัวเป็นอะไรEIA SIA จงอันกวดเล่นอันตัวเล่นเขาหน้าอินบ่อยชิมบังคัน implementation ตัวติกาท่าเต็ม review ตัวเราติกาใจมันสั่นใจเราอันดูเป้าลีเป้าอันเดียลเขาจงอันปมเปียกหลังมังบรรทุกซีโร่มีนุ่งมีปีไรนี่กันตัวโคมีเล่มีเดียไรนี่ตัวโคมีจ้มา project ทาร์ปอล propose อมลังมังติกาเล่อารักลุฟัดินเตอิน EIA SIA ตัวหมออันตัวซีจงมาบรรทุก public เชียบยาเล็กด้วยบัวให้อาใครมองใครเราที่มีพอค่ะไฮไลท์ตัวลังมังมีปีสินะชับยาลังมังมีปีตรงนี้นอลังมังค่ะเอาดิ้งค่ะเสียงเป็นจน customary land law กันที่ตะกับบัวไปมีที่มีค่ะตัวไหนชิมบังคันก็เรามี law เดียลที่จนขัดมันเด็กแบบพ้นสู่เชื่อมชิวมา forest conservation law เบลตีตัวขันจน customary land law ตรงกันปมเปียกหลายที่มีค่ะอาเตลน่าอิน customary land law ที่จุดใจดัชสีที่มีค่ะเด็กแบบเพื่อนสูเชดเราติกับมันออกหลักเราอินไปตัวผู้เฮนรี่วันเชียวอุสังเนี่ย National Land Use Council เนี่ย National Land Law Development อันตัวเล่นเลี้ยวคือสิมา Development Land Law ทาร์อันตัวเล่นเลี้ยวอันสวยนี่เล่นเลี้ยวสิติกามา Customary Land Law System เฮ Policy อันปอมบันตุกิน law ช่วงอันปอมพริมดิ่งอินนอร์โคนักขณีลานประคัดจนอปัตนินักจนindigenous rights กันที่มีก็รำlaw ตั้งrights กันไงโคเราจงปอมรีเราจงnational land law customary land ปอมเราจงinternational law ตั้ง in try โคดานเทียมสินาเตอินมากัน try โคนักดิ่งจน indigenous เดียเจ้าจานี่อากันปอมหาวมาค่ะกัน Norland หาวตู้จงindigenous rights เดีย activist พอลตั้มปีนี้ Norland ตัวเล่นก็น่าอินอากันปอมรีเราติกาindigenous rights รักันเปอุที่เอาเล่นค่ะสันใจเรามีเราเยติจน indigenous นั้นสีที่มันอันกันปอมเปียกเราติกาขัน rights รักันเปอุที่มีค่ะเจ้าจะนี่ขันจนปมเรามีนุ่งจะrights เปียกขังเรามาติกาค่ะตุกัน normia เห็น indigenous มีนุ่งกันสีที่มีอากันปอมโคนักดิ่งตัวอินกัน strategy ค่ะเปียงเฮร์งอเบปีไงค่ะที่ก็ national land law ตั้งrights กันไงโคเราสิจน international law ตั้งพิชินชัดโกลข่าวพิชินชัดกันโกลติกตรงรักันปมเปียกอุที่เอาเล่นนักเซจินดากันปมเปียกโคไลที่มีตุก strategy ขัดลงไปเช่นหามินไลด์มั้งค่ะแต่อินตาโพลลงเนี่ยมั้งค่ะกัน strategy ขัดเช่นหามินไลด์อยากจะดีลักตรงอินกับที่เขาเราตรงเขามินมาชินแลนด์ division act กงแฮเป็ดไลขันจนทุกอย่างอันนุ่งรีมีโลจุสเขาtu nai chimbang khan an dua chu chawza ne dua chu na man kho ka anung ri mi lo si te ka khan mo se na ti le tu chimbang khan policy aya in le lo aya in le zaitin da ma kan kal lai ti mi an chimlang mang mi a khan chon FDI usa pe me ti mi si ka ro nga khan FDI chai athat nyam lo ding mi lo si a khan chon an mang lai lo FDI cha promote nak cha athat si a khan chon an man hoi lai ma kha si rong khan zaitin anung ri mi si ka rong adu to na man ko chon adang lo pol he song khan zaitin da kan ti lai ke kon zaitin ti lai o ke akal na lo kun ti ko la chu akal na lo ding in man ko thiam si te ka khan ma kha cho an du pau den man ko mi si atu lai mi cha chon kan ngai kau zonga ngai lo kau zonga atu national land law pon man kan lei ram vial te la kho si kau te ka jon dem sak ding si zonga si se lei thiam si te ka khan ma kha atu national land law pon man thiam la kho si kau ronga khan ma kha cho kan cha thak nyam nak jong chu wa ka ro tim lo
อันดูปองพันโคที่มีเขาจะอาศัยแรงอันนุ่งรีมีสิเขารวงอ่ะมั้งinvestment ค่ะ BIT เราอินแต่ตัวโคสิมาที่มีค่ะตัวโคสิ BIT ที่มีจู foreign investor พอเขาจะติดดาอากาโกเอไปยามอะไรที่มีอาศัยเขารวงอ่ะขันอากาโกเอกันอิมแพกไลที่มี sign truth เราตรงนี้อารักลุทฟอร์มินเทียมเขาเป็นอาเบียตัวกชินเรื่องมี banana plantation ที่ MIC สินะ permission ว่าฮัลดิตัวมี investment เสร็จแล้วPetak teti chun MIC sini permission an halmi ke aka ko lo chen lo ta tang na boina pakhat khat sung na pakhat khat an ngai swal si chun Kawlram chawza ni yoje pian pe ya meti mi zup na du ruang e MIC sini kal mi khan se sina te tu banana plantation akan thai bang state chawza khat pe tangkan pe ram pe ki corruption ruang a du to kintu eka thong in an man len kau bu in tax zong an pe lao EIA จงเสียมันสันไลแค่อันจุลแล้วมีน้องจงสุเสตั้งกาเปียงนักดิ่งรักน่าจงอินเปียกที่เป็นตัวเขาเลี้ยงเขาตะกัน BIT เราจงอินงะเทียม foreign investor จนจนใจที่เป้าอินนิลันโกลโคเขาเสียอากาคุยยูผู้แบบพิเศษ corruption มันจงอินอากาคุยหลักเขาเสียอุปริมันจงอินอากาคุยหลักเขาเสียมาจุลวงจนมีปีและ state เจ้าจะและ media พอค่ะกันบีตุกที่มีค่ะบุญไฮไลท์ทันก็ดูมันจนบิ๊กตะกินไลท์หลังมีเดียพอชิมนี่โลกงจงสุเสโปรเจกต์กงจงสุเสในงานยี่กงจงสุเสนั่นจุดลังมังเอนั่นอัปเดตนั่นหาเวลังมังทีมค่ะมูโซยเนี่ยมูนิ่งสิจะเขาจะเจ้าซานี่แต่ก็มันจะปูปัวรำนี้กับมาชินเจ้าซาตรงนี้ที่เราเสร็จ NLD นี้ต้องลงมาแล้วกับมาชินเจ้าซานี่ต้องเราตีนจะกินจะเล่นอัตโตเรลออฟสิที่มีการนั่งนิ่งค่ะแต่ละวันกันชิมเขาเราตีกันตรงไหนเดี๋ยวมาชิมสังหาเสียทองแต่ชิมสังหาเสียมาเดี๋ยวตีนี้ท่าเสียว่ามันถูกไทยจงจะลุงนวมเล่าไงคือสิเอกาจะเรียดจงจะใช้สิชับรีโมมาเบลเตสเตทดังและไต้ดังจงมาบนตุงทองอันขักมีแค่ตัวตั้มไงจังอันชิมเป็นทุกขัน legal เลยอะขันจนไปใส่หมู่มาพี่นายบูโซโลเชนเจ้าจานี่อดูมีเป่าโลมันนินหลักโคสิตกขันมาค่ะ legal เลยอะขันจนไปใส่หมู่กันไงแล้วตกเจ้าจาค่ะมันที่ชิมโคคือสิมันจนมากันไทยจงสิเมนไลกันไทยเราจงสิเมนไลบนไฮไลท์ก็ดูมันจะ VFV ล้ออันตัวเลี้ยวขัน2008อันเข็นมีสิจโมVFV ล้อมาRTL มีจะได้สิที่เสจนทารุกชงค่ะ grace period อันที่ทารุกชงบัวไปมีนั่นไงสีเก้าจงมาค่ะ register วัตถุอุลอไม่ให้กันเหล่าสีเดียวัตถุอุเดียทารุกจานอันกันเปียกมาค่ะอาศินาตีนมิลเลียนสมรุกมีรำชงเห็นเจ้าจานี่ใจทุกินดามาโลกงค่ะจงยาตัวมีซาปีนี่มาโลกงเห็นไทยมาทารุกชงregister หาวที่มีเห็นไทยที่มีค่ะ question งั้นไงมีคิดไทยเราดิ่งอินทารุกจานเปียกมาชงนั่นไล่แหละนั่นเราค่ะ register นั่นตัวเราร้องกันนินเต็งเปียกที่มีค่ะตัวเจ้าจานเนี่ยมันเล่นมีจะNLD สีร้องมันที่สิเราอินโลกันไงมีปอลอันมันโครองอันมันมีคิดตัวอะไรไล่ดิ่งมี2020จงสิUSDP กายจงสิethnic party กายจงสิกันโลกันเห็นเราคันจะเป็นตุก party กายจงว่ามันตุกเขาเทียมดิ่งมีสิเขาร้องคันตัวทองทางเลนมีตั้งเขาชุนมี national level เรียเขาชุนมีเปียแต่นาพิเศษเช่นจ้มาตัวชิมบังคันเรียสเวสูมูจงฝนตุงเราอินทองทางมีค่ะมาค่ะนอร์ปีโคจะเตียสเวสูมูตัวจกเตียสินทงมาค่ะตัวโคจกสิงหามาเตียอันสวยตักติกจงคันเตียดูจีนี่มาค่ะhuman rights international law จงค่ะตัว ICCPR จงค่ะKawlramนี่ sign ชุดจังติกคัน human rights จงค่ะไล่นาพูดตู้มาตาวชินี่บิมันค่ะตาazulตักโมติค่ะมีปีจงนี่สิmedia จงเนี่ยกันจะอุปโภคกันเอาปีโคมาค่ะตัวโลโลเซ national level เขาชุนมีจุดเสียงค่ะมันจนnext step ไม่เลยมาบรรทุกกันต้นโคเล่าหนักดิ่งตัวกันชิมบรรทุกกัน national law สารอะไรเราเสียจน international law เลยว่ากันโคข้าศึกเทียมตัวเป็นอาเบียแอฟริการัมจงเคนยาที่พอลเล่รำดังตั้มปีจงตัวก็รำบรรทุกขินบ่อยนักอันตรงเลนกุมตั้มปี
ke sinye moe te mu au ma shi la bi do yok te yen ne FDI an nga chia ma mi FDI promote an to ave chia ma mi land problem an ngai ve chia ma man ni long ko ram ban to ke se ve thiam thiam asina te an ni case a chu zai tin da si decision chaw za athar rak chua a thlen than di ma kha step 1 step 2 a chon atu Africa khen chon African Court of Human Rights an ngai makasiti ka kan national level an lungsin law zonga Africa continent level human rights court an kalpi asinati etu kan ni Asia makakan ni law tika kan makakan sunak to si asinati in atu ICC ICESR ni UN ni human rights treaty bakit ka sign ri law makakan sign ko siya kan chun mabantuk atu buenak bantuk atu na chimmi kan pu pa buenak bantuk ka UN level a wa phan pi kho ke se makaka sign kan thut kho nak ding khan atu ara lai ding mi chawza state level chawza jong si se national chawza jong ni si se makha atu kho ding in kan nor kha hawe zai bantuk chawza da kan chimlai kan ma kong arwat ding mi chawza kan chimlai mo silo le FDI long promote to adu FDI long azul mi chawza da kan chimlai ti mi ka mi pi jong ni kan ni ro her te ro atu na chimmi kha azai law bikti mi chuka fyang lawi mo asinati ma Land Acquisition Act 1863 masa bikin to e machun 19 zai tikuma the amendment and to than mi sia khan chu tu nausong 2019 and to mi ni replace to e anung ti law ti nak kase replace ava to law zonga ma light langa jongwin law ti mi kha chu ase thei law zai ronga ti chun national land law chungi atel mi kan hi ma law pol hi chin state la silaw la atu frontier area pola applicable se lai law ti atel law khan chun national land law si ronga national law si ronga ma national chung chun anung di ding kase ma khato legal perspective in a sina din social issue ya ma political issue ya ma jongwin law ti mi factor dang rangom khawmen na tin legal aya khan chun national law si chon twinship bang ya di state maro ke ajongwin law ti mi twinship na atel law khan chun national chung chun tong ajongwin di ding kise ma jo atu Land Acquisition Act law zong in tu kan chimbang khan farmland law man zong in land kha available in to kho si VFV land zong in available to kho khasi thiam ma chon atu foreign investment law tang zong in apom chang mi chu ma lo chunge chimmi ni hen adang lo zeibon tukin article ka zonga atei lai ti mi te ka khan ke FDI kha achung bi ka tia ke twak kho se ma chu ri mi chu atu tainda ka ko ye upuri chunga chon tainda data ri ma ke negative impact angan ding sia khan chon chaine pine soya o taipin ya me tin ha ko asina tin tu chimbang khan taine pine a mi soya khata san tlai mi le aral tha mi soya si moti mi kha hoi soya poma di biro ke pine jong se tain jong se soya thon dau na pau khan chon el kho ha thon lau dau pau khan chon achung lai ni chimmi pau central lai ni chimmi pau o tia ati khau ding ni cheni zonga ma kha case pakhat le pakhat kha jo alo na lo imo ma kha jo na tin ma kha mi pi jong ni kan ro ngai her te kha ro